Manang Bianang. Pakaragsakan ti gayam yo ti kanayo na kadayo amang subsubaybay wanumang padpadaan kadagiti drama tayo Manang Bianang ken BIAG ti Tao a drama. Diti YouTube channel JENA ALMOITE drama. Kapadasan man ni Kabsat Angie saan naapod na nagan tintay drama nga makablawa mampay dagiti sumaganad Karas family di Pangasinan manawag from Jacob. Lisa Duldulaw, ken Eunice K. Tripolo, ken Tripolo family dita San Manuel, Pangasinan. Kastoy man ti kunani Kabsat Angie. Dear Manang Bianang, kay kayat ko launay ti asawak, tawan lang arodan trabaho, man nugalak pay, kat imbes ngaong tanak, saan ta suportaran nakpay kitdi, takanayon nak ngay kan iti kwartak a pagbisyok. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Ay na, Angie, asawa kaya. Angie, ayayatan ka. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamag kan karani. Angie, I love you talaga. Tandaan na masikalang ti babae nga ilayat ko itinapudno. Iso sikatin kasar ko. To sika talaga ti love ko. Kat apeng arog nagsangsangit ka nga Ay na, Angie, aya. Nagsingpat ka nga asawa. Nadungo. Nasikaso. Kan kang runaan itamin man nakahawat. Kan siyempre, nakapimpintas ka. Di ka nga ron agsangitan anyat sangsangitam aya. Sangsagitan nga raw. Tinalao sa panagayat ko ka. Sika lang tayo ayatek. Tandaan na makalayon da ita. Nala, husto nga rodan, di ka nagsangit. Kasla ka lagbagtik. Anjay! Agkari ka kanya ka. Ngaurayan niya't mapaspasamak. Di nagsensinahan, wan. Di nakgurgurahan. Di nakapapaan. Apay, adaya rason na pangguraak mo na pangapaak kang karani, kawamot. Anjay! Nalain ka kagpalasan. Tay tuloy ko mo tintararamida kay kusina. Mangantan to no madamdama. Nakaturog ka na, Anjay, bakit? Saan pa'y? Alalaag pa'y laang titurog ko. Apay aya. Anjay. Apay, agsangit ka manon. Anjay, asawa kaya? Amo ka man nakaawat ka. Amok alab na labnak launay. Isopat siya kamawatan na. Kan mapakawan na. Anyat kahit mo asawan. Anjay, mapakawanin na ko ma. Dabasol ko kin ka. Ngamkit de, jak ing gagara. Na ilaw anak lang. Apay, anyat basol mo. Kuha. Mabuti nga ka mga ibagakin ka, Anjay. Ang mga sina anak. Inton bigat langan nga ibagak. Ay, ibagam itanta ni Jakon makaturong no de mo ibaga. Anyat basol mo. Kuha. Ada nang sulisog kanya. Kat nagpasikog kanya. Anya? Ala, tugpaan na, Anjay. Dalugan na knuso. Kabilin na. Tapno maikarok tinagbasulak ka. Nakasaganak amang ikaro itinagbasulak. Sino ti sinikugam? Jak sinikugan. Iso tinagpasikog kanya, Anjay. Sino nga ron dayta, babae? Kwa, taga-ilay. Namamok iti FB. Anya? Payan aramid mo ti kastoy kanya krani. Awanan kayo ti bain. Binartaknak na niya, babae. Sinulisog na. Dandanibay kat itaray na ka. Ngamjak impalubos, tas ikatayayatag. Ania? Wow! Naghimas mo tilinuto mo, Anjay, bakit? Ala, agar mo sartan. Apay nagpintas kalat tao re kaririing mo, Anjay, asawak. Mangan ka kidin. Kagura na ka di, Anjay. Siga, sinaanak.
No sinanak, asino nga iti mangbiyagkan ka. Pangalaam nga iti ka ng bakit. Amom, mas asyanakan ka, Angie. Ngamin, awan trabahom. Awan na ilipas mo a kurso. Iso amarigatan ka asumapol iti trabahom. Ay, Kano'y darumnak, awan maramidak. May katak iti trabaho. Awanin pangalaam iti kanam lumabalodak. Kapilitan ng agtrabaho ka. Kan naimbang no makasapol ka adagos iti trabaho. Kan awan ton pangalaam iti pagtungit mo. Ay well, atoy, kwartam, imbagla a pagtungit mo bakit? kat anyat ko na jay nasikugam ngay. Diya mo, ilamlam mga ngaminan. Pakawanan na ko man bakit? Promise. Diya kon ulitin ti kasdyang inaramid ko. Ipamaysa kon ti atensyon ko ken ka nga asawak. Tao po! Umay kami man! Ni, anda tao. Sino nga tada kita bakit? Diyak ka mo. Mabitla ang tay nakitaan. Si Kakade, ti asawa ni Ranel? Uwan, sir. Asino kayo ka, day? Kadwak to'y anak ko asinikugan ti asawa. Loko datang asawa. Inalilaw na tanak ka. Binulbulilikong na. Sa idin na sikugan na, itarayan nan. Heh, ayan tinalaing asawa. Ay, adda di taunag, sir. Umay kayo, Dumanon kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Parwaram ti asawam. Ta dito'y ruwar ti pagsasaritaan tayo. Ay, kwa, adu nga mintiman nakibiyang akaro ba dito'y, sir? Iso nga idya unag kuman ti pagsasaritaan tayo. May mayat numangagda. Tapno maamuan dati inaramid ti asawam. Tapno amuman niya. Di na imbagbaga nga da asawa na. Ti imbaga na dito'y anak ko. Baro. Iso nga inaklon mo ito'y anak ko. Ay, umay kayo nga, Rod, sir. Di taunag, di tabalkon ti pagsasaritaan tayo. Sige. Parwaram nga rin ti asawam. Takayat ko ang makasarita. Di kay madanagan tata. Jak pagtalikodan ti pagrebangak ita nakyo. Mangtedak iti suporta. Rumbag lang. Tanay, amumat nga awan trabaho to anak ko. Laglagi pam amabalin ka nga idarom iti kastangin na ramid mo. Taamumat nga 18 pailat tawan to anak ko. Ngam impagpagapok dito anak ko. Tadi na kayat nga idarom ka. San ka di asar? Didak idardarom sar. Ikarit. Jak baybay antisikog ni Mina. Wine, basta tong palam dahi takarim rani. Talay, amumat asan kami abak nang. Uwan tata. Alang araw, mapantayo iti barangay ta pagsasaritaan tayo anay bagday tayo. May mayat no adda kasuratan a pagpipinirmaan tayo. Kat, anyat planom ngay. Di mo aksyonan ti naramid ti asawam a panagbabae na. Di mo idarom. Saan, Kat no isunto pa ti dandanida indarom. Taag 18 pailaan di nasikugan na. Kat mayat no idarom da. Tapno mabalo doon. Namin anon ngay naramid na ti kasta. Kanayon nga agbabae jay asawam. Ngambay-bay amot ngami. Di mo idarom. Ay, panunutan niyo mat ananang. Awan trabaho. No idarom ko ni Rane, kat mabalod, pangala akon nga itilamutak. Siyak tagbalin akaasi nanang. Ay na, apay ngamin a problema day taya. Kat napigsa ka mo. Agtrabaho ka ngamin tapno adda kwartam. Nagrigat ti sumapul iti trabaho na awan na ilupas sa kurso. Masadotak ko namkit di taday talag tungtung iti pagalistuam. Imbes at tulungam di asawam nga agtrabaho. Saan tasabali matar aramidam? Anya kumatrabaho ngay, awang nga ron mastrakan. Adono kayat, masadot ka laeng, iso akas ta ti bagbagam. Lima gasot yaman kay dinanang. Paggatang ko iti bagas, bayadak to. Ingka mangala iti bagas dita kusina, ado ti bagas dita. Kwa, jay red rice ti gatangag. Ay na, dinak man utu-utuan, tadinak mautuitan anje. Red rice nga, pambar mula dayta, pagtungit ko kunamkit di Saan mo, Alan 500 lang. Awan kwarta,
Awan 500 ko. Hello, Nanang. Kumustandaan di kang asawa na? Isoda pa'y laang. Ay, katwa na anak ko. Kunak ngarod apanawan nan, ngam di namat kayat. Di na pa'y lapanawan day tanga asawa na. Namin anon anak babae. Sa ita, nakasikog pa yun. Swerte na pa'y laang, tasanda ngayon darom. Basta suportaran na kano, tiputot na itirwar. Kasano daytan? Maksayanan at isweldo ni Rani. Addan kagudwan ni Angie iti sweldo nila kay na. Katwan na, ay aywang man kit di jay adim nen. Ibagam taga-brood mo tun. Alaam di tayan mo. Ay na, nabayagan na kasta ti ibagbagak, Nanang. Ngam di namot kayat. Di na kanumapanawan ti asawa na. Ay, kaasila ang jay adim iti sidong ti asawa na. Kanayon na alukon. Di namot kasyan ti bagina. Ibantay na mga amin. Agsugsugal pa eh. Inaldaw amapan ag eskwela ijay tungitan. Inaldaw alubabas dito'y balay. Kas lamang opisina ta inaldaw arumwar. Rumwar iti agsapa, ag awit iti malam. Naimbag man, tada ka na yun kwarta apagtayana. Ikanmot jay konsintidor nga asawa na. Kas jay tiwagas ni Rani, tapno saan nga idarong jay adim. Papet-petan na iti kwarta na, tapno adda pagtungit na. Kan tapno saan ang makapalag jay kabsat mo. Anyan? Saan nga gawid din ton rabi, nena? Wan? Tani, adda outing mi kadagiti katrabahwak. Agpa-outing ngamin ni Busme, kat masapol amapan kami amin. Anya? Mangibati ka mga iti kwartak tani, awan karga jeref. Wan bakit? Danag mo na ya. Atoy, ninayunak, tapno adda pagtungit mo. Ay, thank you lakay. Ay na, manmanutikas kan ka nga asawa. Saan ka kontrabida kanyak nga asawa? Siyempre subsubadak lang, di kinaimbag mo kanyak, bakit? Di nakmut kun kontra ni tara aramidag. So ano saya at kamot nga asawa kanyak? Wen, gapot ta ay ayatan ka unay, Rani. Kasta agmut ken ka, Angie. Naimbag no di nakasapulin di asawam. Numaturog ka dito'y dagos ko. Saan? Tainik ka kiti pagtungit na. Anya, di mo pa lang amin sinaan. Kunam kanyak idi, sinaamon apaman ngag sikuga. Wen, di ka madanagan. Di ta pa'y lamabalin apwersaan ita, taamangan no agdarom. Masapol nga al-altitet pa'y laang. Tapno saan nga agaramid iti jak magustuhan. Iso nga ro, akanayon ka apapet-petan iti pagtungit na. Tapno di nakpakibiyangan itanyaman ng aramidag. Saan nga amo ni tatang ko ngagtultuloy latta ti relasyon ta? Ti amo na, nagsinatan. Di na ngamin kayat nga ituloy ta ti relasyon ta. Ladlaw ko nga ro dayta. Papet-petak samot iti kwarta tapno kanunungan na ti relasyon ta. Ay na, di mo maalan ni tatang iti kakasta awagas, Rani. Saan nga agkuri ti kastakan ko, ana? Alang arod, ilimod talatan ti may papankadata. Jak ngamin kabailan ti maisinakan ka, Eloisa. Ayatan ka. Apay, di kang payagawid, Angie. Sumipngatan. Ureg patpat nagak dito sugalan, plabya. Uray tawa mo sang putak iji balay. Apay di asawam ngay. Adaw tingda. Umyanda ka no iti papananda. Anya? Ay, agbati ka nga rod. Tagawid akon. Diyak mabalin ta agpuya. Tabawal kanyak. O sige, plabya. Mabati akpay. Padwag pa iti kwartak. Nakaawag ka Manang. Wan, tanagalas ti madamdamag kung may papankan ka. Sugalan ka nulaktan ti ayuyang mo. Apay, awan arapaap mo iti biyang. Anya paylat sa pulag ayakat sa anak mo ta mabisbisinan iti sidong ta asawak. Maipay na mo ta amin ng kasapulak, Manang. Diyak aglanglangan amangan. Kat kontento kan iti kasta ang kasasad mo. Katwanan
Asikasumon kit di ti papeles mo, taga-brood ka matnan. Umay ka dito'y ayan ko, ta isapulan ka iti employer mo. Awampay mood kong agtrabaho, Manang. Kan ora jak agtrabaho, adda ti asawa ka mang biag kanyak. Ay na, di kan mang namnama iti asawang. Masiguradom aya nga agnanayon asuportaran na ka. Nang ro na ita, taaddan putot na itirwar. Pampanoy-noyam ti asawam iti kastangar aramiden na. Di ka agaramay iti aksyon. Anya ko mga aksyon, aya. Nalpas lang nga ron ti saritaan nun. Sininaan nan di babae na. Jayla suporta ti ubing ti habol da kan kwa na. Sardengam nga rodan ti kastangar aramid mo. Numasadot ka nga agtrabaho, agtalinaad ka lang di tabalayo. Saan aday tamapan makisugsugal tar aramidam? Makaburing mga rutagyan iti balay, Manang. Isarumwarak mo't makapabagtit tawan kasarsarita na. Pakaragsakak ti kasto yung araramidek. Isabaybay andak ka di. Anji bakit? Mga laki ti kawas ko, tani. Kurang di binalon ko. Papanamanan? Ada seminar mi dya Manila. Medyo mambayagan kami ijay. Ang mga numakabulan mi ijay. Anya? Nagbayagan ngay. Huwag nga ron. Ngam di ka madanagan. Tay batyan ka iti pagtungit mo, Anji. Ay, nayunam nga ron atan mabayag nga awang ka. Huwag. Di ka madanagan, Anji. Ay na, di mo pailang amin panawan di asawam. Total, awan mat anak yu. Huwag. Mapasamak to day tayo, Eloisa. Ngam urayan tati umno panawan. Sana bale. Tamabayag manin nga agnaidak dito'y dagos mo. Makadin na kayo iti anak ta iti napaot. Kastoy ko man ngagna na yun. Duanton ti anak tarani. Kasapulan minton at talaga ti presensya. Wen, mabukudan dakton, Eloisa. Basta urayan ta ti umno panawin. Ha? Ato tao? Eloisa, anak ka! Lukatam da ito! Ha? Ni tatang. Hey! Ala, apay akalat ni May. Sigod-sigod ngamin no umay ni tatang dito'y dagos ko. Umawag nga umuna wano ang text. Kasano nga rodan? Makita nak dito. Urayin na. Anya ko ma. Di ka madanagan. Tailaban ka iti amak, Rani. Naimbag nga oras mo, adeng. Agsarita taman, taado ti kayat ko adamagan ken ibagaken ka. Anya day jay tata? Ala, dito tayon balkon nga agsarita ta naparpariir. Agtugaw kayo. Agyaman na. Amom ka di tararamidin ta asawam. Tauray sakit kam-amok la itay agsapa. Tati amok, nabayagan asininaan ti anak ko ti asawam. Ngam saan magayam? Agtultuloy mo lat tagayam ti relasyon da. Bagbaga ang mamadya asawam, taadaywan nan di anak ko. Diya ka mo day tata. Kunana ngamin asininaan nan, manipod nagsasarita tayo idi. Ulbod dang agpadpada. Kat numasikog manan di anak ko. Anya? Mariribo ka nak. Diyak amo taramida ki di anak ko. Sukiran nak mait. Diyay kumamat ngamin asawam ti lumiklik Ti awanan ba in aranin? Makamukan noon niya taramidang balasang ko. Tanusyak, talaga akayat ko na pagsinaan nida. Inlimod da ti relasyon da. Intultuloy da, jak amaw. Nasaya at tadakan, Rani. Amok, naggapo dito iti ama ni Eloisa. Wen, aklunak, jakon aglibak bakit? Masikugmanan ni Eloisa. Anya? Talaga gayam nga awan mataktak darama sa umrani. Agpilikan! No asino kada kami ti pilyam iti babaem. Ay, di na ko magurguraan, Angie. Maawatan na ko ma. At daditan, nailawan akon. Kanduan tun ti putot ko ken Eloisa. Iso ani Eloisa ti pilyak. Anya? Anay ka?
Kastala ang kalakanakan ka ti panang isukat mon kanyak nga asawam? Syakting kasar mo! Ngamji kabit mo ti pilyam? Di ka mananagan. Tauray agsina ta. Ikan ka iti kwartam iti binulan. Saanan? Kwartam lang ta kwartam. Lading itak. Ngam na kay kadangak matan. Iso pasensya ka langan. No aramidok ti kastoy rani. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Desidido kan amang idarum iti asawa. Wala nang. Saan kan amabutang amaawanan iti kwarta? Awan tun ati mangpakankan ka. Takas tamot ti kanayon nga ibagam iti. Wala nang. Napigsa akpay. Makatrabaho ak para iti lamutak. Napunwan ako na malukloko. Nasaysaya at lamabalo dan day jarani. Tapno awanan ti mairanod kan kuana. Baso niyo na apay anabanod ni Rani, tatang. Nadiyo ko mga minimpulpolong kini bakat na ti relasyon mi. Saan na kumamat nga indarom ni Rani? Awan ti sabali apabasulam no di isumit laang. Amo na pabilyado. Nagbirok pala iti sa balay. Kan oray siya ka. Pinagsina kayo lang arud iden. Ngam natangkan mo ti ulong. Kasanong kami nga gina. Di ka madanagan. Siyak ti makamo ka na kayo anak ko. Adda trabaho ko. Kabailan kayo abyagan ka nagiti apukok. Nakasagaan ak ngagtrabaho para ka nagiti anak mo, anak ko. Basta mailisi ka, iti pagbasbasulam. Kumusta ti trabahom? Nasingpet matladag iti amom, Angie. Wen manang. Kan saan ako na marigatan. Tadwala ang dagiti amok. Dwadala nga pagserbya. Nasaya at nga rod no kasta. Kat nagsuldo kan. Wen manang. Pinawitak mo ni nanang iti kwartana. Nasaya at nga rod. Agurnong kamat para iti bagim. Tani, awan sa bali anam na maam amang ipaay iti kasapulam. Nang runa no bumakit kanton. Isagana amday ta, tani, agmay sakan. Kan narigat ti mangnamnama iti sabali at tao. May mayat no pagrigatam amis mo ti pagbiag mo, ading ko. Wen manang. Masayangan nakla ang iti aldaw ang naglabas. Ado tinasayang aldaw ko. No hindi pa ila kumaan nagtrabaho ak. Napintas ko man ti biag ko ita manang. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, ading ko. Ado pa'y ti gundaway mo. Basta di mo baybayan ti salon. Impamaysak nga rod ti nagtrabaho kat iniinot ang nakaurnungak katadamot na negosyok dito Pilipinas. Kat ti ex-husband ko, awanan ti damag ko kankwana. Jakon na kiasawa, isong agmay sa aklatan ngagbibiyag tanatay matan ti inami. Nga muray no kasta, naragsakaklat ta. Kat ita makumikumak iti bakery negosyok, kat maragsakan na napintas ti kitak iti dayto pagsapulak. Alakastan, tugay mo, Angie. Alaga gayam, di tan nagpatinggaan day ta apakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang. Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo JENA ALMOITE. Thank you manen kada kayo amin, ya po Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.